Oke guys, jangan lupa subscribe channel Kampung Delita. Ini ayah kaluman yang ngepi. Tapi kampung aing yang belum kaluman Ya. Nah ini kampung udah lo bakal apa? Kok itu pi lo bakal apa? Mulu yuk. Ayo. Tapi cara mana kan itu? Tuing ini kan ya. Itu kan apa aing? Nih asal leur. Ning eta dot kalapa. Ning kawalan. Nih goblok. Urang neangan dayap lah kanu lain. Yap. A few moments later. Duh, di mana pagi? Mana pagi? What the fuck? Bang teh mana sih teu bareng? Mana kita mencar naonna teh teu bareng. Atuh mana ningakeun. Banan poho. Abang neang kalapan itu tuh. Ayo. Duh, kalapa teh hanas urang bawa bedug. Nya. Itu teh hipu. Ah. Ayo ngangkat saung. Ayo, yap, anu di Bandurang. Ayo yap lah. Ayo kesel. Ayo saung teh. Hebang dari ukeulah. Laguana lah heg. Uing ngarek kumaha heula. Nan. A few moments later. Nih lila siapa kukumah teh? Ae bau. Itu beresan ya. Ayo. Ingat syariah di dia. A few moments later. Anjing si Edot syariah. Nya euy. Ngero yan si Edo teh yap lah. Sasak. Itu naon mana sare wae. Lu kayak itu no Sok udang yap udang lawe. Ayo, Ayo yap.